Abang sih nalipan target nong konklem 2022 labang so saya cai mek nong program tu pajelek lo sa. Pada ini pen pancing ponik lo na. Alang lipan katu weta cini do, alang dia tu maju tak kali do, target kelong inut nong dam ke setang klong, rada saya klem pantu, laben target alam met pan kaki. Ajo tak kecing hon tiga pan pulo, kasi kecing si alang lipan karbi MIL labang so subject tak nalipan aju ponik tu sa. Karbi MIL macam elective subject sia ke pan akhirnya sot kupima. Nasolam tenang di, kihit kan hati masa. Cholo lo, nilipan pini tak apa nang ipiapot. Kasi katong rekat na ko tong dunta. Negi unan ketanya pan paklagya pan bolipo. Kenali tumta pini nang kar dite na kita me. Dan ahok lo nilipan no lom la kar di elective a subject in pan pet ko. Setar di alam in pan pet lo. So putha rata tumka chini lido so butha nang tipi chetanun tha punilita nang kachupa teng pen nilita ningarong lo kadoe pen lahalam lama cepat coy long ye phan selapulo ahok lo karbi elective bangken nili arku gitu nili karbi ang lo autonomous council lo karbi language development board chairman hipo mohut chun lo ahok lo nili to kadoe cherap chituken si Siladak lason alok ke cengsi nili tum karbi MIL pon nanggi pusi ke handap. Lasi nitum ke jo dingkok lo, lasi hasota latum nanggi pigi aning hangere mason ke dolo unke pusenapu ateke karbi alam ke et sidulong abe posi unke pu. Amedi songbong nitum asat dibeta type donang kok lo nilieba. Asi arjulo ante itum Maralam, Garo alam dagdoko, Munipur alam ke todolo, kita kapreka state Munipur alam ka MIL doko. Langram lo nang Garo dak bangkuang sinikan si ipilo, Mar nikan isilong bangkuang si dak metrik ipilo. Bang paru ini rapoke bangkong kebe, laktu meningke toglong pok dan den hitung buki posik toglong ledat po. Lahai dibet dolo setan si cepak yang lo. Ante nang tumke kosong lo te teacher ore thang ore nang tumke ching men le kosong lo thang apu thak ore kunang pulo nang tuma literature talan dune re ni kosong ni pulo kosong sa ore ante 250 mara tum garu tum ne pangkon la tum teacher la tuma medium doma la tum ta un de kente la sisong thak si ni tum ta un lo thi ni tum ke karbi medium school lo karbi ko ne kitab ni tum tok lo non university level ini lo Dibrugan University, Assam University long to introduce elong, kosa sikun tidak. Pemasuk cingbai lo mahal jak, wari ada kena tumnang kalau pemasi ke tanji teacher kosa lo mak pemasi salary di PG lahai basi, wari pamit et lo lahai, bangkena so dateng pen lo pen dak council pen tok kontusi, peklang et lo amasi totan te pini pen. Nang tuman MIL lang tipo, sita ML kicing aprang nang tum mo namat. Deng nangi pulote kita bawa kosong ke deng kunci sidang tum ke prepare na lang lasi laso syllabus teng masih klaim ni mandu pulo chok ante nitung kelas 9 kelas 10 isi kitab ke tokang do ante elective le pang cing aku ningkan ini pak kusi asota kace para ini itu aman ningkan ini apilo pulote MIL dopo MIL simen lopot MIL dulu pulang te karbi elective subject bangke labang ke pawite pu kusi hasut si lasoting si order klang lo aman lasoting long ke nikan hini metric tok lo angke pacu pinin 2022 huda bangi ke tok lo angke lanon la nikan hini soting ke sadlang tok lo sita laki un itum panabang basa kasik sak do ko angke muning kan bangke MIL kini kelas 10 long do lo apot muning ke kelas 10 HSLC final exam nomtek MIL pangke satlang tok long po associate coaching class 11 te introduce lo non pining non ke bangia session nomor ke class 12 ta introduce po lasi lahan lo lasot ting hala sungkut ke cepat coy ting amasi yang ke elective bangke than pet lo avede lo si MIL bang do lasi karbi MIL as a subject bangke labang do bombo labang ke permanent si kunang ko
labang muta dotik lo karbi MIL do verji la sila dak isi ka ke thang do lo karbi subject han pet lo labang ke kali labang ke nili ke do hot kan si patini lo pen nili nang le tum katong o thanda la dak si patang lo na patini lo karbi elective si kabe chok elective alar MIL do lo MIL ke tam thor ko pining class indeng 3 sian introduce lo muning ke indeng 3 ni do po apen pining 2020 non ke by 2023 bangke la bangke MIL tak HSC exam lo do po thik la son taxi muning 2023 academic section lo bangke class 12 lo ta cheng po angke 2024 ni kam lo bangke high secondary lo ta MIL exam tok long po thik son taxi progressively degree long ta do po la son si ultimately hasil la son sita pula benamat nilita la council election hut masih nilika language development board lo chairman bang atam jukok lo amasi la suhut ahok lo nikan hini bakapor kitang gilang apot lo sita nilita ha election de besi nilitam jukok lo mala so follow up bang nilita klemun eder do la bang la bang nilita ning duk lo la non ke fail bang suri si so nili number ke long ating la sila so tumbang non avedet po la penon la so ang kun ki claim do nangi dopik lang implementation la pulo nang non exam ke toki posona procedure ma controller occupancy control examination question paper ke set la penon class nursery lo pen ha class 8 and ha karbi district lo na lo open ke 1952 long pen bang ke karbi subject nang dotang lo sita SCRP approval level lang lahay approval nili ke do class 2 indeng hini ano mga nili approval and SCRP pan approval and no sita soft kita mga an masih cing protokol salan sar thak nali pan ka ju ka tung da ba hen do no nali tham pachini do bang suri si so se satlang ke tok dong je tum peneng tok dun long de la bang so atai ko malo kan te labang ke nilita pujong dak ke ko matong ar pugedo bang nilita non ke puthe ke dako athe nilita nilar pujut poklo amani lita ning hang le claim ji pusita ni kem no dak alamang dak nali alpu bajet pusita me non jasemet ka be ke alam het la pen jasemet pan ke ilitum MIL akenang sot kupima plotang te maduta chini do la persona pora hot nang alpu bajet pusita me thang ke phan pura nang le jongsi nang le phan ke claim pon je phan jongsi atwar ke thudu la persona tang te nang le ke cherap dun je phan ka kisik do masa ani la ke do la sinon ni lihala language development board chairman nilitam avedya sita la higher secondary kalong ke introduce bangke pani nang jipu la so bangke ni lima khatip lo la se ha achu ning hut editorial board seng lo high secondary council lo adak nili phanchi editorial peklo la so ting sinon nili apu avedya sita adak editorial board long to ko joi ni si nili non class 12 morning ke introduce kita bangka nili klembo penon tangelo non editing process idambom lo aron ke November October long bong hadak manuscript thonam po sita la so chiklong bong nili manuscript thonam po class 12 bang la se akula vesita la an bang chun vek nai punili matha tipsila nili klembom lo choro lo na penale phan ka ju tukang tung indeng pe hini det lo tang te degree ka charle dong je phan sita mi labang so var sai long pon anji jong si ladak jong si parlo pon pe hela pa la so procedure mokha ko anang deng si do la la so ko thak than pakla dajima la so bangke la ka university claim ni ko an ma seba la secondary pen higher secondary mate non ke senior secondary pulo hala solong kwan ma ke claim a subject mucho la son pen athela bangke degree lo ponte university do la da gili tum da Assam university andar lo Dibrugarh university lo Guwahati university lo song kasi university do pik as university pin per accept ya phanda so bangke claim ni te tando la bangte sita non Dibrugarh University bangke certificate course dengen lo laga dak khan bom lo gado eda le pupe ta pek ke ungdum chini ta lo nilidak non certificate course introduce lo Assam University lo gadak nili se non langchari bo hala dak ta dolo la si dak ta nili em lo hello non do e khan pa chini kan dong bangke non degree da pen diploma la nili center lo ke introduce po non la dak jak council pen agreement pini MOU ka chesan nei dolang lahe pan sing tombo athi ke pepolom akinang sok kitik tan bangga daga lo non karbi
medium yang long ang kang long humin ko da sirket do laso pen apat askulo hum tinalong ta ME school pen high school no na high secondary long ando lada al sikil long karbiya subject do angge karbi at teacher sa bang adiman petan laso long bang non qualified teacher sa bang ke isi produce nang po angke la non certificate course sa bang ke la ke ansong kitanya teacher do man laso course bang ke ansong anon e laso yo ini spesi no na bang ke tak degree diploma unang po lasinili kibom ho criteria selam lo ME school along bang lo pete diploma lo high school lo ta degree nang po high secondary lo ta degree po sita pike master nang i pusi ni da kisi nona bang ke apilek po Assam government Andaram Barua Institute of Language Art and Culture po hala tumpen MOU che sign si nona bang ke government pen full recognize la so process si miliklem tak ken om putam tuno na ele tum la bangso karbi medium school alam nali phan kar jukang tung atema ko pipot pulotang te ele tum thek polong lo kendang an badak ekram tang aporo hu tadak social media lo aja semet thek polong lo tak karbi medium lo pini ani anta ningkan or ningkan gap link der der long tak text bench la ke liya problems to furniture ke liya problem to kitab ke liya problems to la pulotang te ele tum akhe la bangso ke long tang ason ele long ke do hormu ku sitame कौन सी अकेले वाला तरह का माहौल ठेका मंगचे नहीं को पीछे को पता lagi hok lo 2007 ini kan bersihkan di language teacher plus so pulau la penne ke karbi medium nang ceng lo la so kalang li em bida sing rong pi ke do lo la si info humin ko da sirkep do lo la so establish lo amasa jahat atu molong bang local MSc tum ajak kecil lang to bang ke konstitusi na long si humdo karbiang long 26 sita humi ko sirket do hala humi apa da bang ke mahamaya constituency long si do mahamaya long bang hum thom do amase lalo la si hum ko sirket do ilo hala so pe na hoklo ajak ka long bang ke abai pin do lang ni ki pa mohut la se hala so hut pen lang dam si no na bang ke aholo dak technical problem ajak dopik lang akhil dak langdam lo pulonte karbiang long karbi medium school long ke thana kitab moka SCRT approval lela lasi laso SRT approval kawe joini pensi government me kipri na phantan kanang lele ange government tong full laso ke tengi phanta laso criteria tamit me lasi laso huni di process si la damlo la pensi la hai approval tang etlo pulonte non judice code la hai da non nili hosi patang lo anggala lo pulotang te ke government pensi da council petang lo Assam state government mate SCRT pensi tap da pensi nang supply la kasi non bangala so process aja tang ti chop la hamasi la so do kok lo la pendet ke hala desk bench da la so nang thak lo non pulonang ke dam tang hot ke class 6 pen class 8 tang bong la ME school long ISO case pensi green bomb lo sita la karbi sita nona bangke la sahaya technical la joini emat udi pada kapten belelo la san ma ke karbi language development board man delo achunin pen la dak pensi kitab tapin bom amasi nona bangke la until and unless la so approval tang tik ke la so problema bangke do bom ji lalu cepat jursi hadapan ka jukang tung lalo aja semet la MIL la karbi MIL la putha nali kopile bidi sore ting tung ma dak mabang so karbiang long conclave 2022 acha tayo long pen karbiang long autonomous council atom arpu la pen KLDP atom arpu ta so pathak nang aja chipitun lor nangji atip ke lam nang de tham pasini si mata labang ke chipitun lor na labang ke chelangun pami nang kok chelangun pami be pulote muning indeng krehini ke introduce po what is tami non ki ong dung sita nadak penangan college high secondary long apen ajak high secondary anding ajak college long apen ajak high secondary school long tong thanbang kawe lapen la solong pendet ke hala ajak form wa fill up hut portal long plan sai da kiti lahai ta du lasi lahai lo la pendet ke mo examination ki conduct ki question paper ke seti lahai bang seriously jong si langdun di pulong te lakin long jong ji mo ban ke pudam chot po ave dia ji
lasinon mana Karbi Anglong Autonomous Council puno sitar puga non dengbom lo pusinilita ning ti tetun lo Karbi Language Development Board puno la jong ke lake RD evek nang kali pulo te lake donati labangso Karbi MI la puthak dilitum tak kon kon si kami labangso Karbi MI la puthak non nang litum tek pon no ilitum tak teachers appointment punon lu kathan bang akwai ti kon ma tak jasmet bang ke Karbi medio malong lahaya puthak si kami nang litum pu la salaphan kaju kantung ko mani ke ti kiding bang putu pulo tante nang litum apan siapo bi kondo na por konte Kemudian Karbi medium buke lower primary yang cerlah. Upper primary tak bilang, lapan high school, lawan apa yang bilang lower primary yang sudah orang jadi ini hitam long. Mungkin hitam long itu long kora circuit, mungkin home kora circuit. Tungci nanti ada musuh pura. Tu langsung pun kalau non lower primary Karbi medium tak ko ada ni itu berhang dalam tu semua itu semua itu pacar dengan tambang pun hitung pusat langsung milik itu kalakha tu Allah guru dan matematik semua itu semua sains semua angin kiri dulu lalu semua terhilang langsung itu hal akhir kan tu cuma medium jongsi dokor puluh tente itu metang Karbi medium abang kalau semua kasih lower primary, upper primary kan lapan hangsung akan kuyan bersama kosong sikit klaim pun nang jimal lapang so betas milih bangke nang lipan nang charge tu. so nang karju bangke athela ke kenang so nili tagama thalom la katuk kuwaita la solam bang kachini silini ahoglo humi ko rasil ke palong bip sita indini tuk me islam la hello ili to me thalong ama ili to bang si koma tong chok de bang jong vet tanilita thekhe da lo kona song denglo ne sita ili tung ka pang kre a joini penanga Karbi medium school ni litam et ni kipamohut ladak nintuk me banga hem baranda da song ke thanang ta do onani ben text kabe aber ini rui da do pen ga ha achik lok kal ening kamen dam de tin do sita nili la sok ke dam ke strict a joini nona bang ke la renewal ang pipi la so yan ni nili masih penangan na teacher do bang ke nili pananing nang kiduk aning nang ge oi dolo aning nang ge yang je dolo sita la bang nili lang le dolo sita pulam lo nang dak lumba jong long la ge litum dak headquarter lo la ta son bang nili ge dam hut ning duk pik lo bang hemap hong tik ku belong siket han tu ben sta la son bo ikirsan lo dak hong si bang ini duk nai bang ge suhut hor na ketak ni kita mu school dadu kupulo lagi amane ekdom dak claim sip lo masih ban chitong dam philo siam ke hai ban amada masih pijet non pula di sama lasi lason lo amasi non bang hadak school bang mesen lo lasi dak survey et se hadak bilo sip na dim lason bang claim lo sitan non dak non rat kachitu labang lo tes tamak kenang so Karbi alam pareng nai pacu nai pangcu nai pusita penanga tum la sobang nang bar bede ladagan lo pen mo pen pubom lo LP level lang si dochot la sinili ki dohut nili ki bom hut hum krege thom phat upgradation ponelo ME school ang denga hum krege thom pang taxi kodak ma osomar ke ong punjab ja pulonda dak tepok hepen dilaya long tam cheta chiu ar e long sido school ladaga bang nili dak ME school dak konwadang po da upgrade ng populo so taxi waisong medium school po kopulia long dolo lasong si penang nilipang taxi create command pondo lasong ng taxi litung munit pulo o sumado ulo proteston si kiklaim cepaduk la upgradation na bang pombom nang po lasi mo mabang sila dak kiklaim ke cepaduk ningi bang ke kita ba mukha bang danon ipubala lasi no laso kitab apan ipubal school benselais ke pon lahai claim cepaduk na la ang lalu kitab tabang state government versi nang supply lab ji laso pilo bongte so nang taxi building tadak pen grand nang legi so nang taxi desk pen nang legi setan mo ke damtang kupo so ni laso bang odelo lasi laso long bang rada tombang kacerap hetan kacitun hetan ani ateke litum karbiatum pang suri trade rock sea Everest approximately
bang sulit petrok sini kan si HSLC long exam ke tok tu mopen tu mama di petong ni lek pachun da lai lo garo hai tumne bang tharo sini la poke bang tharo pho ave ni ke MIL do kok ni tumne bang tharo bang sulit petrok sini kan si tok bang tu kosong sini tum ke long le det po sila so hai ka to ave ni ya problem ke solve ya pan ni ki ki cheng ho teacher saman hang thai si isi mai palo dak joy sindolo do joromalo upya joy ni sinang to school dam titilo amasi anutin nang pulo kini salary abaino ma ni to masuri pona kosong ni tumke itam pola pa raya tu eko amasi lahalam ni de ko CM sar pencing wai tu si la solomba alang li tanang cerap nang citu dun lo alang li bang ta o la ke klem nang pu wa joy ni sinona bangke karbi medium atum ta 17,000 nan papat lo non ke papat chat pen dapen provincialized school tu mo khalo bangke a teacher tong 15,000 long lo la pen ke la kini recognized mate venture school do mo ka bangke suri kep long lo la tum han manga prang da papat be amal ladak bang ni reason manga julo ko people lo tum han papat be de ke amasi pulo o IS office mesinang pengen check iti atike recognize school dunga headmaster dengan kosong sidak karbi medium teacher to manle laan ke papa dun po madak nili IS office pen dam si ting wai lo la he tong pet la si nang tum ahok lo nang tum baniya point correct sita isini puji financial bangke ni tum karbi language development board pen sikede nang tum pen thangawe la si ni tum yang si ni hang pi pulote ni tum ke hang ni tum ki un ben pi pulote kosong sidak nang tum nang kam ke dun la ulahai pencing wai masih no la tum hantar pasti no ke pencing balpu lahai alam lo lasi ladak ke lahan lo lasi nili putam ki po bangke ladak social organization tum ili tum pendang lok jase met ke kar bilo char ki asong to bang a branch do et la so branch long tum pensi asitin hum long lang dun et nangi pentong ko be citrap citu lo pute yun ederji masawi pusi nili matada Corok itu, ini tum apor, adi pinang kau ji, lasi, tapi apor kau dari tum angton dan putot, kalau tak kelam teki cingki kecetam tu jepan apor yang tu na, setami ini lepas so kerjang long konklave 2022 long, kerja MIL, so parti hit pendek kerja bang, kerja jepan sudah itu. Ini parti hit bang, asal parti ini langsung di kerja. Jasingat bet ke ilitum KLT karbi language teacher bang ke ilitum pakhi hopso lo lami ki yong si ilitum pacha nai pulo dakte sami non bang lili thayam lo ting bang ke karbi language teacher bang ke appointment ki pede ko ki posi la subanta lili kar yong tu athin nikan ke thom ti bang si appointment picho lai silo isi bang ke ilitum LP school la kaduk gawe tum karbi ang lo awai kang long ta itum appointment letter pilamen ji lapen ke isi alam dula KLT tumhan banta deposit permanent confident ma lata aphe pilam lo lasi ini tum jo si council pe me tum RTP pe laton permanent pe pote ini tum alama ki ge tum pakhi bompo lasi alang li tum handa permanent ponanji lapen ke appointment letter bang binanji la postulan sing ni karjubang taktung hello ahok lo alang li karjuta karbi la LP mi angdeng sulit liso se LP school angdeng lasi nili kiki bomot si non banga hok pen nili nang cepak lar ko ajaga pon lo ban nili nang thak no dagi ake non ge nili ke chairman barim ating ben sinang han ko lalo lasi LP school hum tinalong PN na pusi hasahut nili hut isi meeting long papon pon toilo laso ting si ke papan non ke cheng si pina face wise le pinang pusia su cerai lo la pen la bang poke pa bang kitching ko not pen lo karbi awe pin a teacher da karbi kali student da karbi awe pin pusono long pen de ching na for example pokajan lo pen la kheroni hawai puro long lam lo jo la son pen la haura ghat sono long pen de ching na pusi bang hum poke pa school pan identify lo la lo isi ke lai lo ningkan ke thom ne po bang ke kali ahok peta bang ke lasu konama akenang so dadim school pen konama
requirement kedo school pen vacancy ladang nang vegi pu a report ka chiwang tum hada bang ka so appointment people sita hok lo nona lapen ke non pacu hada po pitu po pula criteria hat sedet pedin taru la so bang ke appointment people lang people ne labang ni ta chinela ta so ni gitu ta proses petang lo si pini isi ka sik sak do po ta hai po lapen isi lalo government ka padam bang government ka pada mangelahan lo lake nono bang ke council sector council revenue pen non bang pharu ner cap suselo karbi language teacher so ter laso tumhan ke permanent padam nahi pusi ni alu da ponlo lake process ponlo sita la bang asap apor nangji lalo Choro no, itu tum arnika pek le putot mayal labang sokar dia putak kele tum kacingji kacetang kacini akenak sot choro parbek lo, choro pek lo sir.